Kublaishi pun epic subscribers baru kita choose tu rapat page video sekitar channel Storyteller London is one. La shiposni katma Israel Amerika percaya ke Iran. Supaya Amerika layap new mensau kat pra Israel layap kat lai mensau syajar kendai spa arpu kendai. Iran layap syajar lai spa lai puar mensau kat arhajar. Lebanon layap saus pa mensau palat pojar ngut. Mendakam desu tangkat mah bedeng Amerika Israel bat Iran. Henry kaladei katma ham Middle East. Namar ke Iran kala kerwit drone bat misail ya baro kiri ham Middle East. Ya ke Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar. Ya ke Saudi Arabia bat United Arab Emirates. Kairan ka kobda ka baong bangi lapen biang lupa ki tirtma ban yele percaya ka Amerika ban Israel naga bentah riu benai ki misail bat ki drone ya ka bangi pendan kam hakini ki sipau sengi ki dei tang ki tirim sudah ki balasna ki snam arajar khat ar bat arajar khat lai Henry ki basna hadin kata ki ba kamlong advance ki ba kam klan kiba kam syirkai bat kiba deadly ngimpat say ngin sasdang say no hakini kisngi kipanwan lada kitiar barim bat kiba trot jongi kilalut kini kinong ba hairan kiba lajot tiaw haki bom bat kimisail jongka Amerika bat Iran kidai ya kanong ba Tehran kanong ba Tabriz ka Kermanshah ka Qom ka Shiraz, ka Kerman, ka Chamran, bat ka Bandar Abbas. Hai Israel pat ka Iran kala kerwit misail ya ka nong ba Kiryat Shmona, ya ka Haifa, ya ka Petah Tikva, ya ka nong ba Tel Aviv, Lot, bat Bet Shemesh. Menin kesengi kesipa Israel kila kerwit tengah ada ke airstrike ye ki benta ki bashpang shati jong ka Lebanon. Kabadai ke station jong ki leno Hezbollah. Ka Lebanon kala syujat bat prapum day tang namar. Bakari bat kedup ya ki leno Hezbollah. Ka Israel kam syam labom ya ka sorkar lani kesipa Lebanon. Henry ka bom ya ki leno kat baka jingjat bat. Jod bat yap ka Lebanon. Nalor ka USS Abraham Lincoln, bat ka USS Gerald R. Ford aircraft carrier jong ka Amerika kibaladon lupa Middle East. Mendaw Donald Trump upapat sakway ka aircraft carrier ka George H.W. Bush. Kani ka aircraft carrier ka London halenti saban poy. Supreme leader bertemai jongka Iran minta udai Mujtaba Khamenei udai kun baar jong Ayatollah Ali Khamenei ubalayap hak arpu pratrik benai Februari hakibom jongka Amerika bat Israel Mujtaba Khamenei syam lapau pertai hangnu layu iu tang sisin hakatma Iran Persia Irak Hakisnam syajar kendai spa prapau. Baulong usipai IRGC. Lakai Mujtaba Khamenei hakisnam syajar kendai spa andriu kendai. Hakan nong ba basyat ha Iran. Ulang ubri spa. Udan ke bisnes sa West Asia. Ha Europe. Bad kumjuru ha North America. Udan ke luxury house ha Britain. Kabasyong dor sispa laipu pram million US dollar. Udan hotel ha Spain bat ha Germany. Syam lalong ubriu bapau kumata Iran. Bat 4 syam lalong ubriu baladon kerdan. Menda lajit sendan yu. Kumu supreme leader jong ke Iran. Ka Amerika kampriang yo Mujtaba Khamenei. Unong yalam babomon ke Amerika. Unam shan slam ong Donald Trump. Next supreme leader kadai ka next target jongi ong Benjamin Netanyahu prime minister Israel. Donald Trump uang bangila job ya ke Iran wad langim 4 job lut 6%.
Ngila kerwit yaki jakabu tiartma. Jakabu misail, jakabu drone. Kad nang mikis ngi ka Iran kalanang telot. Kajeng kerwit misail, kajeng kerwit drone kalanang duna. Om longshu kum hakitu kisngi badang sedang. Kadau baro kadai namar bakala duna yaki tiartma. Nalor baka Iran kamdon da kiwi pat ki tiartma laitang na ki misail bat ki drone. Kentup ya ki karkhana ki jaka stok jakabu ngila depen prapum. Kentup ru ya ki mesin siat misail. Lani kita ki misail projector. Donald Trump lo penrap ru de kabaong ba kamtam maka chipo bat kadway trik. Kajeng kerwit misail bat drone jong ka Iran kaladuna ba. Aga shipotrik ka Iran ka kerwit tang kendai teliki misail bat lai pusan teliki drone. Haka kadway trik la nang hier satang pra misail bat lai pulai ki drone. Kad ba syuai ya kata kadai bat spa syaneng man kesngi. Kajeng kerwit jong ka Iran. Mendagasngi kadai kasngi letma ka bakat ar jong karuya Amerika Israel Persia ya ka Iran kumta ka Amerika leng baus keti lapen bena ya kani gasngi kum kata gasngi the most intense day of the attack. Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. Kabamut kasngi jong kajing sengit tenge. Lani ledakran hakania dukan syangi la benong. Kadai kasngi bom patar. Kan pendon kam kambun ki target ban ya kabalalong gini kisngi. Kapendon kam kambun ki jetma. Bat kiwai ban penlong ya kani kesngi kum kesngi kepahetam. Jong kejing sengit. Ladangi pai pat syakwai kaliang Maria jet pemai ka Iran dawai pat unong yalam. Ka Rusia kalapen i bat penpau ya kejing support ya ka Iran. Teli telan ngin yarap ya pi lada. Hidon kam jing yarap nengi. Donald Trump mumkuak bakan ikat makan he lani kan yalam syakat maba. Kumta Mario iya kani plaj usai ka phone. Badai lani phone yo Putin. Halo badeng Putin. Putin ru halo bahe Trump. Putin laong yo Donald Trump nukum nuru ladai ban penkut no shisndon. Ya katma ha Iran. Ubahe Trump wong badeng Putin. Katma Ukraine kala saus nem menda. Daki lak ngut kibriu kilayap. Daki million ngut kinong Ukraine kila kalalong kiba klemi yang klemsem. Kajeng ya kendu jong abad jong pi halor katma Ukraine. Sengau kumba katma kan sakuno Henry M hadu mentah. Ihir tma ya ke Ukraine ban keni. Ngaklem yer tma ban keni ya ke Iran. Henry ban penyolai lo ya ki million kinong Iran kibalai syanyon. Haga jengsen syar don bor. Lem laj ang syu Putin. Kadu kadwai wong yu Donald Trump. Bahe Trump. Tolala mepi. Tang ba syu ailat yang bangan long. Uksiang nong penyesuk. Ya katma jong pi. Ngampat ong yai tang ba. Abapli kinong Ukraine. Keren emosional lu Donald Trump. Kadu kadwai Donald Trump wong shen ngan sapen kutno ya katma Ukraine. Da ka jing job. Da ka bangin kerwit no kamtang na dula syai. Tongin ya pai biang syairan rengkat kawai ke jengkeli ke bahe. Syai umajtaba kamane. Nado balatung yu kumu supreme leader. Lani unong sensyar don boru batmai. Ompat syem layo idur yu. Ompat syem layo sengausur yu. Ompat syem lakran ya kisipai. Ompat syem lakran ya kipajba. Ompat syem lakran sepangkatma. Lengongan kepertai bat kinong Iran. Ka Israel kalabom.
batu Ayatollah Ali Khamenei unong sensyar donbor jong ke Iran ulayap. Adin ke jing yap jong Ayatollah Ali Khamenei ki jetma jong ke Israel kila bomlut ya barok ki ying kisem jong Khamenei ya ki office trekam ya ki tonel ya ka bau ju penenkam ya ki bunkers ya ka bau juri ya ki ying lani ki building ki bau penenkam la hajan ne hajangai nang balada wan sawai nong sensyar kinam Yoshu ban penenkam ya ki ju kita ki tonel ki bunkers bad ki ying kisem ki balashna kerpang Kairan State TV kaong yo Mujtaba Khamenei Janbas of Ramadan lada kelakasi ulam sau hakakti kinong syun jong wallah kum tau don haki jaka jing suma don ruki baong baulayap haki airstrike jong ke Israel Henry ke Iran ke kuaban buri ya kini don pat kibong bau Mujtaba Khamenei ulayap lang batu Ayatollah Ali Khamenei kupa Henry ka jingtung supreme leader yu kadai tang ya ka kerteng bun ba ki jing ya batai bat ki jing ya antat Henry ya ka jing syahadu mentam patlap tang ba lele ngin salap ladangin pai syakoi ka liang pat Kairan kadon armamla kamamla support trom bad kamamla persyak trom Rapo persen na kinong Iran ki kuwa ya ka jing lai doj bad arpo persen ki kuwa ban bad hok ya ka an muslim kajing jit supreme leader batamai yo Mujtaba Khamenei kadai tang na kuwe kaliang kad ba kuwe kaliang pat ka persyak ya katai ki kuwa ya ka jing sensyar batamai hapo ka jing peniat jong ka Amerika ki paulak nong Iran ki bami ban protes hasurok kidai ki ba persyak ya ka jing sensyar dan bor dang mensyam tayo presiden jong ka Iran ula ong bangila babe bad ngipan map na kiri Arab baro ya ka jing bom jong ki Henry nadu lasai nginom tresyu ban bom light setang ladapin bom yangi ngin jubab kelah Henry nadu katai kesengi bokran hadu menta ka jing bom kadang yai peteng kani kapeni bat kapen pausai imat wat ki parahe jong ka Iran kimdon ka jing ya sutu jumut tang ba kini ki baro kin sapau anda ladai kapor ba umla syu ban buri ya kajing pau. Kumbaga Amerika kaladap ong lupa bahaka sengi bakat ar jong katma berkata kadai haka kadway trik jong benai balai jong kesnem arajar ar pun riu kan sesengit kamteng ban ya kabala ju sengit haka kadway trik na dudang step ya kasit peneng jong Iran la kontrol lagi jetma jong ke Amerika ban jong ke Israel kamadan dekading kesahit dekatrem Donald Trump muang bangila bom lut ya ki jakai ya ka bangila temu ban bom klempen sateng watang kawairu. Hairan palan arpo hajar teligi jingtei la kelamadan. Ka Israel kala sengiten eru ya ka Lebanon. Kairan ru kala kerwit misail ya ka nongba Tel Aviv West Jerusalem bat Haifa. Katma kamde syutang Iran Henry Hamidilis. Kiri Arab baro kilapen midlut ya kitang sulay sasun ban intercept ya ki misail bat ki drone jong ke Iran ki balak kerwit keleng saudong ya kiri Hamidilis kentup ya ka Iraq Qatar Dubai Bahrain Kuwait Saudi Arabia bat Bahrain kasun kala pernai haki drone bat ki misail kajeng ya pairan kala poi syaka syajar lais pa sultan kiba mensau kat araja Lebanon rius pa lai pusau kilayap syajar saus pa sau kiba mensau Saudi Arabia yap kadar mensau United Arab Emirates riu yap sispa arpuar mensau Oman weyap san mensau Amerika yap nyo mensau sispa san po Israel yap kat riu mensau sispa kendai puai Kuwait yap kat arngut mensau lai pusan ngut Irak yap kat san mensau lai Qatar mensau kat nriu ngut
Bat barin yap arngut mensau saupungut. Hakibun ki benta jong keruiran ki palba ki layami sesurok. Rengkat ki lama bat ki plakat ban peni ya ka jengkersan. Lani support ya ka Amerika bat ya ka Israel. Rengkat ka jeng penrem ya ka jeng sensyar don bor hapo oriran. Bat ka jeng pompriang ya ka jeng jit. Lani ka jeng tung temai ya unong yalam. Lani unong sensyar don bor batemai. Halor keni ka Iran kalapan mi isndan da ka hukum. Bagi taki ba mi asrok man kersan ya kinong syun. Maki ruki day kinong syun kumta daw kuli. Klem jeng map yaki. Katkum ke kubur ke Iran kalapan penabo Mujtaba Khamenei. Supreme leader batamai lani. Unong sensyar donbor batamai jong ke Iran. Ulaman saujur hadin jong ke jeng kerbet bom. Kebesyarkai jong ki sipai Amerika. Yaki tunnel yaki bongkas. Ki jaga bala suba basaki he. Jong ke Iran. Katkum ke kubur ulaman saujur. Tang baulaj na kajing yap. Parlok lada pirang kuasyu ban yos ngau yuki update sa comments. Next. Lada pistunat ke channel junga sa itu lami parlok jong pi lada pistunat sa itu yung story tala London is one.